Shibanta bankan mawi kasngi lekmen jangki Kner kabajutip kumga Children's Day ka reach Shillong Ministry kabadai kawain na kakinhun kabajulum julang bat sumari ki Kner kibadan hapo khat pras nem shapo khamtam ki bomdon kemi don kapashu ki balasha e kunswet bat ki ba imlingkar haki surok linti singkin bat ki basa haki center bapher ki bahap ka jingpet jang ka reach Shillong Ministry menta kasngi ka khat pra tarik na kalyang ka ministry hapo ka jingelam u Reverend Ruben Lalu kila rakhi kerpang ye kate kasngi lekmen jang ki hep ki barit da ka bapelong de ki program bapher hala shumer ha office trikam jang ka United Democratic Party Hakate kasngi Menteri jang sarkar jala bapo lingdo ulawan bannong kumukongsan ubadeiru minister badai pet yakatana social and welfare haba ai jingkren nakliang bapol ulong bakum ki khna habadon ka jingsha kan tho ne ben baki dei ki bomdon kmi don kpa henry de ban kan mau ba ukpa ba habaneng udon ula bande eke baro ki ba ki kpa perthai kimla banle Nakaliang jong bapol ula ai ru ka jingero ek ministry ka bala shisha banle ek babhatam nakabenta ki khna khamtam ye ki hep ki barit ula ai ru ka ketbok ket ruang ka ministry bakanang la banang ya chaprang nakabenta ki jingshakri ki babha
We operate Artillery Children's Home, where you can we don't have a 24 crisis center, you can have crisis and also. We don't have a specialized adoption agency, adoption, not like if you abandon and surrender. A lot of we don't go to school, free school, they can privilege at all. A lot of time you can like softly, you have to do shelters. Kapag sila menurut some home find road, more play padu halai ko. Kalau ini program kemudian di school, di kita, di pendidikan ini program kepada di home shopee sedang, di home kita, ada nanti ada sampai masalah, bahkan tu ni air cakap semua, kita di victim of domestic violence, kiwai padu kita kepada action dan ikut ke ministry. We bersama pada train atau Meghalaya hak kita, pada kita proudly Islam, mana pernah kita harus sesuatu kita apa centers di Joni. Dalam ini sah, akan kita program yang Day and they eject ini asli kepada kami keluar banyak bagi kedua orang ni. Kalau kau ban ada jenggalang kebun kide kihap kibaret nama apa ni nangi kinan keren kihap kijongiru ia keren hajo bukor buat abang lepun ngut bagi lele kesur kejongah kajak no. Tina kata-kata mantan lengkot kat bala. Kawan mereka kejeng ai kublai gift na benda jompi. Bak kamtam kejeng Duwai ba kublai ubolong kepajongi unum I no yepi iweiru. Ba duju kublai ubong ba iwei simieng ru inom ha dalam kejing tip jonga dekat no khamtam kajing kodor kajong pi iwei piwei dangshen asap i kajing kren kajong wei unong ilam ubodon bor ba yathu bakaran goi Shillong hakaba wei Kner kami ke jungu kalai poi beruwei brio batu tau brio ulah supet lah kapet bati no eka bat lah yang kau kena klem detip manu de pa jungu di hak ta Shillong baro kipet bat ki nyobeng yo kena bat yo uni de kena uba utip pa jungu de manu di tau kena olah san mastaman san apreng kejing long kapakadum kejing nguci perkat namar usno ba amkum ki kena yu ki ombai udi uba klem kapa hakoi si ron kejing khat yu bat ulale chaye mani bat
hakata kejingiseng tau pastor keren hadir jom kejingiseng ulah keli yu wong ngayok snow nyamdan kepa uai kepa jom te kita bring kita pun don regat kata por kias ngap jar namal borok lagi 17 balong yu mamade ubakhlem kepa diulah keli yang asin nasin manu kepa jom di tahu kena nda ulas ngap berlepet so pastor ngate ngai itu kepa jom kita baru Kiba ngap benda kita ngap dari luar ni kita Peit so pastor pan ngap kita jumpa tu wong ngai itu kepa jom udah ublay jongi wa ni Duwai banong kepa jongi ba bane nak kata o nadu undak si to tip memdei ubah kepa bato kepa jom be ubah rau do lagi kepa utau de ublay pedap ya bedeng bat kendo nasau kata ketika keluar kawa nan pergemau yang hilang ibai 2023. Inilah adik hati.